Mbuti batata, mbuti ba mama, tukumini mutangu tulanda nga nsangu zetu zikiziunga, kiri kabenu kululu zibula makutu luwa mambu. Tufuetizaya ne kompani di salanga bisalubi nzila bayirikanga zinzila babokilanga vo OVD disongrila Office de Voirie et de Drainage kirika bau batayirika nzila yeyina muna aveni umba di Masiala yiba bokilanga vo Montani u Cabral kuna mbela inzo yi commune di Matadi ti kuna kiamfu kiba bokilango ne pete ki tu zaisanga ne pont kiamfu muna commune di Matadi. Kirika nzila yina bata yirika nzila zilutilanga masa mboti ye batatula simenta mukusavo nzila yikala kibeni ngolu. Tufuetizaya nde bisalu biobio bitasarimina munzimbo zi FONER, Fonds National d'Entretien Routier. Kirika mbongu zifeti sarimina bisalu bina zina mo $200,000 mbongu zinti Amerika. Mudiamudina alfetizaya nde Michel Kayembe una directeur kiziunga muna kompani dina di OVD yani tazai sande kirka obio bisalu binengi fioti kakifuki ba kukansi kifuki Régie des eaux muda di Mathieu ma bafoti etula muna bisalu bibeni kirka utugeni makulu mafueni ndesi bisala ngonda zodi zinvima musabi manisa mudina tulanda ngindu ye Lubanza Dio Toko yuna chef de brigade kuna OVD di Matadi. Qui ça que nous na Mont Cabral il est venu au Mbadi Masiala il y a bandaka le 11 juillet donc vous il y a qu'une a duré il y a 2 mois donc faut compter 2 mois ça me devait mettre ça le mieux il y a qui financé na FONER et puis sur plaidoyer au gouvernement provincial il y a Beto il y a Congo central faut compter 2 mois le gars était bien même dans le 11 juillet le 11 ou le 11 septembre le type le 11 septembre chaque opération il va dans la procédure now maintenant étape assainissement mais combiné d'ailleurs et assainissement côté kutunga caniveau na kusala balmo na chaussée ça justement permettre de kwenda soit le sang beto ça avant bamfula kuza beto surtout que ba la classe que vous tout atra mimi maintenant ça tu connais kusala maluma le sang beto ça ya na tango une fois. Tufuetizaya nde inkinti ulutidi unu kuna sikulu babokilanga vo École Sainte Bernadette mudamudi nkangama yimvu buna bavukiri ensaka zinkaka babokilanga mputuvo journée culturelle disongrila moma kulu malutidi unu ki zodi ki kumi yevwa ngonda yuli imvuma funda mori ya makumori yezodi ku commune di Matadi kuna Bwima kirika mumona muluna nde imvugo woni usukiri mumbela fioti retari karibu lumbi kumini ku kumi yevwa mungona yuli mudamdi kusande kimbefu kikikeri baby sanza ya kulu wabokilanga vo coronavirus kina kikigeni fi retar musamvu ulena mukukangama mu malembi mu retar kuna nkinzi na make mengi makeri kuna bayimbiri minkunga ma poem ma recitation ye makinu ma mengi bene malutidi kuna sikulu dina di talanga ma kunsi makati ye ma bisalu bimoku mudiamudina kirka mpangi directeur de l'école babokilanga vo monsieur Godefroy yani kogelengi o yani zaisingi ingo ungisa mboti ku nkango wakulu wisiringa na kifulukina bukamani singo uguna balutiringi mukubokila matonsi maabana banlongoki kiesi kifuana bakerie kiau muna ndongokolo yibabakiri mpwena kuna sikulu dina yeba vudwere matondu kuba inlongi bau mudamude malongi mamboti mababakiri kuna sikulu dina kaba umpikaka kukansi kundamunka kutamona bibuti bapara baudi akaba vudwere matondu mafuana kuba inlongi mudamude ndongokolo imboti bageni kubana bau kuna sikulu dina. Tufuetizaya nde butu na boboni tukumeni munsukamvu kirika masikulu mafuana ba wirikanga zi sikulu zao mudabudi mvula yoni ye mafunda modi makumodi ye mosi mvula mafunda modi ye makumodi ye zodi kinona bonsukwani ebuna collège excellence kirika sikulu di ba Kristu dina muna balabala Kabalo numéro 2 ye 4 muna quartier Ngadi mu commune
dimvuzi muna ntombuka yi babokilanga nde yikasu inkinti ko usalameni mboti mu kinzodi kikumi yevua ngonda yuli imvu wotuna mana makulu maneti bamfumu ba sikulu mukusafo balenda mukubokila matonsi babokila mulumputuvo proclamation mudambu dina ketika conseiller muzina di Masola Nzambi Turpin yani yu kelengi yengo ungisa imboti mudambu de bakulu babese kuna nkinti wona yevutori matondu ko babibuti mudambu de bawu bafila bana kuna masikulu man ketika kiesi kifuana kikeri mudambu bikeye bingi bikeri kuna ba poème ma senete ma récitation mankakankaka kiesi kifuana kiben mudiamu dina tata directeur d'études tata Tiamotema Nsemolo yani bakidingi mukusavo katoma tedu la matonsi mama bana banzokanda mababakidi kadi bankaka balendedi mukununga balutidi mubikala sibina kuzulu yegena pi bankaka kababakidi ku bafuti vutukila liaka nzonkanda zina bakedi kelka matonsi mo bageni mauti kuna kalaskinti babokilanga vo ma 3e maternelle buna nde kuntuka babambo di mbundu nde mvutuka yi masikulu mumvula yo tufoti yantika kelka sikala mugilumbu ketanu ngonda septembre imvu wo tuna kaka proclamation na mutindi amelutila munu personnel makiese kena munu mekiese ngope hina kena munu kumona yao na batu nyonso ke kwako senge mambo ambote meluta kwako bapana hina ya kena kufingila hina gutentete ya ikena beto kwa kuna collège de l'excellence bavuanda ve bakuiza bakuta masivi kevo andaka kwako beto ana excellence kitoko teke fanda beto desive teke beto desive donc surtout kutu mu mbonga mu yake kwenda pamba ve tous les années résultat ya mwana mu yake fanda kaya bien Mudamdi mamu matadila kuna DGRAD la Direction Générale des Recettes Administratives, Judiciaires et Domaniales ketika diku Congo Central kuna nde kulutidi bonsobaza esanga kugana yekubaka mulumputu nde remise et reprise di intuadisi go directeur yukeri untieti ye unkakade aka yingi di songirila mbuta Romain Paul Kalume yani tukidi kadi yanu keri intuadisi gana kifulukina yeba yingira na kifuluki yani ku directeur Edi Pitalo kerika mana makulu masalameni tuka kilumu kikilendi kikumi nana ngonda yuli imvu mafunda modi ye makumodi ye zodi kerika mutangu ba yambidi kaba konderi kumukutula dinzaka wokoku muna minkanda miakulu mibasinini goma procès verbaux mabima biakulu bibagana seni gamoku kunsukande ba lenderi diaka mukutoma tala kerika masuku mama bisalu keti bweki beni bu menina mukusande mvualangana kailendi salamaku mu diambo de kizamine ke basalanga muntuka mvu babokilanga vo examen d'état mu diambo di imvu mafunda modi ye makumodi ye mosi imvu mafunda modi ye makumodi ye zodi kerika lufotizaya nde kyo kizamine ki yantama tuka kilendi ki nana ngonda yuli imvu hotuna ye sikilenda mukumanisa mukinya ki makumodi ye mosi ngonda yuli imvu mafunda modi ye makumodi zodi ku République démocratique du Congo diakulu katuvila kana kunde kilumu kikinzodi kikumye vwa ngonda yuli kerika kilumbu kibayirika mukusavo imvu usukina muna kilumbu kina disongirila imvu wotuna ndongokolo ibana banzonkanda ifoti manisa bontu bayirikila muna manaka muna kilumbu kina kizodi kikinzodi kikumye vwa ngonda iyuli tunina katuvila kana ku diaka bampangi nde kerika malongi mo bayantika kilumbu kinsuka kibatula muna manaka bosuzasi muna kinzori kina kikumye vwa kansinde bobata muni tala ba mweni vo bofueni bulutiri mbotitu lena muko yikadeaka bilumbu disongirila kilumbu kinsuka baniekesi kiau sikikala mukisabala ki makumodi ye tatu ngonda yuli imvu mafunda modi ye makumodi ye zodi kerika nsangu zina tubakilizau munzila yi ministre yutalanga mamando
ndongokolo ikunsi ikati ibisalo bimoku muzena di Tony Mwaba Kazadi kuna mbanza ikinsasa tutabambula dia kambundu ne kerka mvula itufati yandika ye mafunda mori makumode zodi ye mafunda mori ye makumode ye tatu kerka bonsu kwani bawisanana si yandika mukilumuki tanu ngona i septembre imvu wotuna disongidila ndenga yoyu kerka itifati sala biluma kuma tatu ye nana ye lumingo lumosi Bampangi tufuatizaya ne Monsieur Moindo Nzangi yani kirika butu na boboni ukatukidi muna parti politique de Moïse Katumbi Ensemble pour la République yani ukidikidi parti da dinkaka bunkumbi AVRP disongri la Action des volontaires pour la relève patriotique yani zaisi ne kirika parti diani tina mudamdeko utala ntukugana ntomosono kunkangu ye nzingulu yinkangu yileda mukukala yimpuena kirika muna parti dina neti bakeye bengi bontu tutazaya muna parti dina kakedi di Moïse Katumbi neti sénateur umusi bango idinkangu bakiziyunga bakumye tatu ye bango idinkangu bansi banana mukimfuka ndeba mfumu makumude zodi kaneti muna parti dina kayirikede dimpa mo makulu malutidi kuna mbanza kinsasa tuka kinzodi kikumye vwa ngonda yuli imvu wotuna Atondu mafwana kubeni kulubalo bakiriki wisa kikulanda samu unkokela ilumki huo